बाक्सा आमबारि गामिनि सासे लाइमोननि दुखुनांथाव जाथाय। केन्सार बेरामजों भुगिनांनाय नाथाय आखायाव गैया थोजासे रां। राहा गोथे जानाय बिमा बिफाया रायजोनि गिबि मन्थ्रि आरो रायजोफोरनिसिम मदद बिहरदों। बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय मसलपुरनि साखाथि अमरावती गामिनि थागिबि कन्दर्प कलिता आरो बिना कलितानि आंगो फिसाज्ला राहुल कलिता 28 बोसोर। दासान्दि गिख्रंथाव केन्सार बेरामजों भुगिनांना बेंगालराव फाहामथाय लागासिनो दं। नाथाय फाहामथायनि थाखाय 10 निफ्राय 12 लाख रांनि गोनांथि जाना दं। नाथाय दुखुथिया नखरनि आखायाव फाहामथाय होनो थाखाय गैया थोजासे रां। हा हुबो गैया फानना फाहामथाय होनो। गुबुन फारसेजों राहुल कलितानि बिमा बिफाया बेमारि। मख'नो गोनांदि राहुल कलिताया नखरारि जेंनानि थाखाय बेंगालराव खामानि मावबाय थानायावनो बे केन्सार बेरामजों भुगिनो गोनां जायो। दुखुथिया नखरा राहा गोथे जाना आसामनि गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्मा आरो रायजो राजाफोरनाव राहुल कलितानि फाहामथायनि थाखाय अनसुंथाइ बिहरदों। नोंथांमोनाबो नैबे एकाउन्ट नाम्बाराव हेफाजाब हरनो हागोन। 3234013354 IFSC कड CBIN 02842220 नङाब्ला 9606190807 नाम्बाराव गुगल पे खालामना हेफाजाब हरनो हागोन। মোৰ ল'ৰা ছোৱালী দুটা, মোৰ আপিটো বিয়া দিছোঁ। ল'ৰাটো বেংগলৰ আছে, তাতে কোম্পানীত কাম কৰে। কেঞ্চাৰ বেমাৰ হৈছে। মই এতিয়া আপোনালোকৰ তাতে অলপ সহায় খুজিছোঁ। মই ছোৱালীটো ভাল কৰিব লাগে। বাপেকৰো বেমাৰ, মাকৰো বেমাৰ। মই কিবাকে ছোৱালীটো বাচি আনিব লাগে। অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হেমন্তই যাতে মোক অলপ সহায় কৰে ছোৱালীটো ভাল কৰাৰ কাৰণে। মই ৰাতুলৰ দেউতাক কন্দৰ্প কলিতা। ৰাতুল কলিতাৰ বেমাৰ হৈ আছে, বেংগলত যায়। বহুত দিন মোটামুটি 18-20 দিনেই হ'ল। এতিয়া মেডিকেলত ধৰাত পৰিছে ব্লাড কেঞ্চাৰ বুলি। এতিয়া আমাক সহায় সুযোগ লাগে আৰু কি কৰিলে ভাল পাই আৰু আমাৰ গৃহস্থ ইভাগে কৰা 7 মাহে হ'ল। বহুত খৰচ কৰিলোঁ, ভাল হোৱা নাই। তাৰে কাৰণেও সহায় লাগে। নাই একমাত্ৰ ল'ৰাই, ছোৱালীটো বিয়া দিয়া গৈছে। যাই দে সহায়টো কাৰ হেমন্ত। কাৰ সহায় লাগে? হেমন্ত মুখ্যমন্ত্ৰী। 10-12 লাখ লাগে আৰু। ইমান আপোনাৰ পইচা নাই? নাই, পইচাই নাই। বচাব লাগে চাৰি আৰু। মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া, আপোনাৰ ওচৰত মই কৰজোৰে নিবেদন কৰোঁ যে আমাৰ ল'ৰা একমাত্ৰ একজনে ল'ৰা বেংগলৰত আছিল 2 বছৰে। এই 15-20 দিনমান হ'ল মোটামুটি আজি ব্লাড কেঞ্চাৰত তেওঁ ভুগি আছে। সি এখন হস্পিটেলত এডমিট কৰা হৈছে। গতিকে সহায়ৰ প্ৰয়োজন। আপুনি যেনে তেনে যেন মোৰ ল'ৰাটো ভাল কৰি দিয়ে। মাক বাপেকো নিথৰুৱা, বৰ্তমান থাকিবৰে অৱস্থা নাই। ঘৰ নাই, দুৱাৰ নাই। বানপানীত মানে আক্ৰান্ত হৈ আছে। মাক খৰা, বাপেক বেমাৰী। গতিকে আপোনাৰ ওচৰত কৰদৰে নিবেদন কৰিছোঁ ডাঙৰীয়াই যেন আমাক ল'ৰাটো ভাল হোৱাৰ কাৰণে যেন কিবা এটা সুৰক্ষা কৰি দিয়ে। नैरोजा 23-24 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय गोदान मुं थिसननाय लानानै फैदों डन बस्क' डिग्री कलेज साफागुरिया। देग्लायनिफ्राय डन बस्क' डिग्री कलेज साफागुरियाव बेचलर अफ आर्ट्स एबा BA नि सेथि सेमिस्टारनि गोदानै मुं थिसननाया दायो सोलिगासिनो दं। चिरां जिल्लानि साफागुरियाव थानाय डन बस्क' डिग्री कलेजआ देग्लायनिफ्राय BA थाखोनि सेथि सेमिस्टारनि थाखाय गोदानै एडमिशन लानायजों लोगोसे बड', इक'नमिक्स, इंलिश, एडुकेशन, हिस्टरी आरो पलिटिकल साइन्स आयदानि थाखाय BA अनार्सनिबो खाबु दं।
गोग्गो सोलोंथाइनि थासारिजों लोगोसेयैनो डन बस्क' डिग्री कलेज साफागुरियाव आलादा आलादायै हौवा हिन्जावनि थाखाय हस्टेलनि खाबुबो दं। जुदि फरायसाफोरा डन बस्क' डिग्री कलेज साफागुरियाव BA सेथि सेमिस्टारनि थाखाय गोदानै एडमिशन लानायनि सायाव आबुं बाथ्राखौ मिन्थिनोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 9365519959 आव थोंजों सुला लानो हागोन।